Whatalafa tui lau whaafunga anga ile ni tu lau lea so alo maia unisini o tātou reporti mo whaiona tu whaata CLO Radio Samoa mo lau whaafunga anga. E la tele lua se fulu sui o le tine mu na tamu whai atu e tineia se afi tele na afi ai se tase o whale i mantu au kilani i le vave au ana leila. Le patia maile le tio wha maloa New Zealand na wala awane le vaenga le tine mu mwhalavlawe tu whafua sei po le Fire and Emergency Services is a whalavlawe na tula i mai I Gibbs Crescent I whaitu o Red Hill po le se fulu iwa minute te aile tula I tolu le vave au. Whamawina I tolu ni vaenga po crews, lua ni pamu po pumps, male commanding unit o ila tau e nafa male mata I tuino ngā luenga le teimi whaatino ai e sui tu lango le tineia o le mu. Talu ai o le whalena a fia o se whonga whale lua. O le ana maa wai le iai o le vaengo o ilungo le ea. Po le aerial unit na tama whai malo se tape le afi mai le pito ilunga. Whamanino e le vaengo le tine mu mwhalavlawe tu whafua se. Na mawhai o na tineia le mu I tonu o le na o le itu la. Mana mawhai foi o na whaasawina mai ma le saunga le mu tangata na nofo I tonu o le afale. Ele iai se tasi na whaamunu aliaina. Whailo na iai lava sui o le vaenga le tine mu I lea no whanga. I lea o mai iai le tai au na leila po le afa leo le tūlai lima. E whesosoani atu le au suesue. I tūlanga le sa ili ai o le tonu po le ale mafuanga na tūlai mai iai le nei malaya. I nisi o tala, o sa mataati ale mawai o whaamtalanga I le amata o na amana ia mai iai o tangata o atunu I whafo o se pōkala mei tūlanga le toi fuataina. Na tūwha atasia tangata Maori mo e na awhia o langa I le aisa o le methamphetamine. O le nei pōkala mei toi fuataina o tā ua le he haerenga ki te whakaora. Whaatautaia ele mātai medical research ma o le nei pōkala mei lo tūwha atasia ai sa ililinga whaasayanisi po clinical science research. Whapea ma le poto salalau ma le malama o tangata Maori, po le mātauranga Maori. O tau mawhainga e whisoswani atu I tangata na a whio lātou wola I whala a whasaina. Nau ta inga ina ia sui ma toi fuatai o langa o I lātou nei wā a whiele aisa o le methamphetamine. Whamanino o lepo kalame whaongai nai le masini whaneo na pō o tau le MRI imaging, o le psychometric testing ma le cognitive assessments, o tūlanga I sa ililinga I le whai ai se tulou. Whaalia o le tasi leo vaenga e tanga I ai I a awhianga o le whai ai. Ma le taunu unga I le taimi mulmuliane I tūlanga o lo iei tangata ma o la atau tau mawhainga I le iai le pōkalame. Ma o ta o le tasi leo I tū o mātua I whao Sofia I le naunau ta inga o sui a wai. Whaalia se tasi o tangata sue sinia po le Senior Research Associate a Wendy Mohi o le tūlanga manui o le nei pōkalame a fua mai le whao popo atu leo tū maanga wha Maori. Whapea malama anga wha Maori I le ngaluenga wha sayanisi. O le tū whātasi ai o ia vaenga e lua whaalia le ngata ina visosonia I tangate lo lātou soifua maloloina. Ai o lo lātou whaalongona o mawhauwhaunga le lei ma le mawhutanga ma ainga. I se reporti ma le National Wastewater mai leo na mauai leo atu le tos fu whātesi ma le fitu kiro kalama o le aisa le methamphetamine o lo mai tau wina le tāngu fia ma whaongai nei tutono le vai aso itu ese o New Zealand. Ai me se lava I nai masina mulimuli o le tausanga tālua I lua o lua lima ma o tangata Maori lava o lo matua I awhi ai. Whaamanino fo e au su e le pōkalame to a telo I lātou lo awai o ni tangata o whaamoni e lo lātou a awhia I le vaenga o ta o le ADHD. Ma I le whaasolo ai o sa ililinga o lo manino ai o le to a telo tangata ua leva o no lātou whaongaina le meth. O nisi na tama whai tali atu ni a awhianga mani a aunga o le whaama o le ADHD. E au nomo le lātou I loa o lo o a awhia I lea mai. Ta weta tai el pokalame e mafua ona le manuia tau mawhainga ona e le o mawhai ona ngalu rue whaatasi ma Maori. Po ole iai foi o ni pokalame fiso swani alu alu mamao. I le mai ai o ngaluenga toe fuata ina po ole rehabilitation. Whamawina I sa ililinga masuesuenga o le toa telo tangata awai le nei pokalame ua wa aia le suinga. Ma ua whaatu mawina e fo I le iai o ilanto I tūlanga le lei. Ma ua moli mawina le manui o fiso tainga maainga whaapea mawhutanga ma le toa tele.
whaopopo fo I sui o na tu whaatasia le nei po kalame o le he haerenga ki te whakaora. O le manui o le nei po kalame o se pina whaamaule o le tāu o le whaingapaanga I lalo o le whiangainga o le tētiriti o Aitangi. Ma mea e mawhai o na ausia I lalo o le whiangainga ai maisi o le molimawina ai o le amata amana ia I tūlanga whaawau malo o le nei mea tutia ma taunu unga ua maua mai ai. I tala mulmuli ua whaamonia mai nei le malo le tauwhia ai mo le taimi nei le tala noina o le tūla fono tau whaofi. Whaasino le tapu ai o whanau I lalo sfulu ona tau sanga le mātutua o na toi iai I lunga o penga te whailangi po le social media. Whamawina o le amata aupu na whina wina I whelafla fo inga te tono le pale mene. E tusa ai masa I lilinga masuosuenga se komiti whaapitoa po le select committee whaatauteia I a fianga o le social media I whanau. Lipotia mai le langolango e le itua ngai po le vaenga whaapawhai le leipo le neitu la fono e tapu ai whanau ona toeanga I lunga o le social media. Ai lo mai tawina le au ai o le green whaapea le act I le fuafuanga. Manatu e iai fo I mea tutia whanau I le nei vaitau. E mawaila vanoeanga ia I lunga o penga te whailangi. E le malosi le atu la fono o lo au mai e le national. Whaali foi o lātou manatu e lātou te le talia lava ona e iai nisio whanau e whaalangolango I tū lau I lunga o penga te whailangi. Ma o le atau au na mate ai le avanoa mo I lātou visota I atu ai manisi. Ma e lātou te whamawina e le na o whanau o lo a fia I mea lo tutupu I lunga o penga te whailangi. Whamawina o le nei tū la fono tau whaofi le vaenga le national e mulmulita I le tū la fono ua pāsia au se tālia. Ma o se pili na vave lavona pāsia I le atunu, I le masino o ke topo le tausanga se mai atu nei. Pe a whaatusa atu le masino o me, le ana folasia ai mo le whaatala noina. Ai no ofisilingi ele minstawa o ngai a Erica Stanford, I se tūlanga ua iai le tūla fono tau whaofi. Ai tali tamai tai whaipule o lo tāwhia mo le taimi nei le tala noina o le pili. Ai lo whaawau pēr whaatala noa ngā mga luenga tusai ma le fuafuanga. Whamanino mai o le wanga I le vaenga le national e whaatūlanga le tu atu I tono le pili, taua latu le lātou vaenga whaapawhai. Na I lo o le whainga malo, taluai e le o langolangoina e le act le tulafono tau whaofi. E le mwhai o na tali mai Erica Stanford I nisi o fesili e whaamalamalama atili mai tūlango le whaawawina o le talanoina o le tulafono tau whaofi. Ai se taimi ua sola o le ana whaamanino lava le langolangoina malo se le lipa le mi o New Zealand, Christopher Luxon, e tāwhia pe tapu ai o na iai whanau e lalo sfulu ono tau sanga le mātutua I lunga o penga te whailangi. Ma o lea nei e tā ua le amata whaalawi loa ai le I o I le vaitau o le whainga palo te tele. O le masina le nei nā loa I ai le tū la fono I Ausitalia. Ma ua whamawina le tanga iai o kampania na ina po kalame I lunga o penga te whailangi po le social media. I tū uma whaapele mātai tuina le lei e le o iai se tamai titi e lalo I for sfulu ono tau sanga le matua o anga I lunga o iai I tū lau. Ma le o atuai lea o le whasuru iwa 5 miliona tā la o se tālia e whasalai pe awa aia e le o savalia o le atu la fono. O tato reporti na mwhai tu wha te siele nei tu la o le aso wha aftai wha afunga mai, tu wha soifuam.